Kinongelam kesenjuk dream belaseng de kesorkar banrat dingkong yudrok kila pelong ya kejingi kenduk jeng ki Village Defence Party VDP na kishnong bat kidong kesor shillong ha ka hall ke Social Welfare Department. Kapang pedeng jong kini kejingi merjing mut kalong banrat dingkong yudrok bat banwandra kejingi shong shngan kesor shillong. Hakini kejing elang ye merjing mut lapen shongkun da kejing don uba Vivek Sim SP ke East Khasi Hills ki officer na social welfare ki noyelam ke dream ki seng samla ki seng long kemi ki bela nok senyang hala ki jong ke pang jing tip bat jing ye kendu baman kesngi da ka wei ke jing mut ki la menjer ban rat ding kong yu drok na kini kenong ba bat na ke jela hi brok ka wei Jadi nak cakap tu, kata ni hab betul baik dengan samaj ni kibat nak, lalu kibat sama. Ini berbahaya kita kenal. Di tahun ini VDP advisor seperti VDP bat umur ini pun belum dapat institutional property bapak dong bapak form kenal kita cikir ai jitu dikir umur ini lawan form ke VDP. Karena dia buat form VDP pertama dipegang dan tak sekolah juga awal itu yang kami ambil. Umur ini training saya pada ini maka besok. Surtout na sekolah berban yang ebi kami tampil bagi orang mengilang sejak kadar bosnya bagi bunsi ni ikhna kibun di bawah pas di bawah sudah awak ni kibun dan kami menjadi awak kibun ni bande de uksur untuk itu. Dan kalian coba dream mereka ni wilayah keren yang masih orang bersama sama untuk ni orang ai ki namanya keren ki ITI malah keren ki ITI bagi MSSDS ka Megla Skills Development itu malah keren labun ki Don Bosco ki BITS dalam Krishna kini malah ki ai ke hikai ki hikai ni ki sab ki pom papel bagi ai hikai ni ki de ni nilai le orang menyerap itu kena benar berihab nilai alam lagi la nilai menciptakan nilai alam basis ni nilai alam nilai biasa itu berihab nilai demonstration demonstration kita kalau ai demonstration kita ham tu ini siap itu nomor kritik ini mesti kena le makin yo let's yo man besar terakhir kilo kikuat menang dan kita menasai kita bina tu kilo yang kerja kerja senglah jam macam te ngayo jing syai ngayo idea maka habayatan de fashion sesuatu te ngato wala ngai kiru ya kiru lo om petik ini la kwa ngino nami ki skills ki vocational institutes ba ai ni great but ngino dia mau macam tablet mahal school tu orang nak ni polis yo yang polis officer yo mau berpemulai yo mau hikai no hikai siap dia tu mahal orang project komoditi topik belum skills development so orang spontan ni orang dia orang spontan ni nak hikai kan free yo dia hapunta nak betul wah kok senang kau kok pipi belum keluar sah betul keluar sah pola khasnya kan nasional tam, na dami dong dijemput di bukat, na saat kontak nomor sama, sapun dengan nanya penbel nangi malam, apa kita tim tu, kita ada demonstration, kita kena curi kita wan snap wan sini balai, na itu dulu berapa, kita wan snap kila ban, yo jeng start, yo jeng siapkan bagi, tekan betul yang akan kena curi, nasi pun kita kikuat, mangi nilai kita, dia beri kamu kampoi sa kasong kataw de kuna popli bele undon yu kadon kecing kabam kadon kecing bam ya soto de kasong masoka de nakalen jwa ko man tuwa ko man nom taw u akhtiar ba bre malam pun malam ya kata kecing ba de semua sia keren semua ta kita gitu boleh sibuk dengan ai la man tai si ba sampai di ba Francis Kashir sebagai Indonesia, first time di Mesum ketemu orang kata malam kita langsung kami yang terbawa VDP office, Indonesia
sa benar kaya keba berkam nanta jadi mana pihak kan nanta office lah mereka kalau kita mare kita